faith prevails kakateng ka Phlim. The miracle of Bolsena, a Eucharistic miracle Phlim. Faith prevails job katingai kakampala ha Bolsena kakampala Iukharist. Kampala Iukharist ha ka yingmane ka Kristina Bakhuid ha Bolsena. Hostia phlei Snam hakti upadar pitar. Nakadaw ka ktien ka jingdon wechabu. Bau Jisu dan disya ha Hostia Hadien ka jingpynkylla. Hic omixir consecratio corporis et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fiat et sempiatibus nobis in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi. Phlei, ubakenoi ki pop trong ka pathai. Kachingar tien ka ktai ka khli chamu. Domino sic dignus, et intrus sic tectum mea, sic tantum dic verbo, osnabitur anima mea. Ula ku phlei jing mot chibun. In the name of the Father, and of the Son, Ka khu yang and a of the Spirit. padar. Amen. Ya mar ngala le pom. Bless me, Father, for I have sinned. Ngala long I am an ulung do ordained la priest of news 7 them. years. Kala It has long been si 1 ma month na since my do last jing plam confession. ka do jing a padar. Father, I Na think try I'm nga losing my stang do ka faith. jing ngai. Nga I sa don't know bangam if I ka ne really si sa believe bo that ku ka wa the ni. bread and the wine Kila si sa become ka na do Christ Krist. truly present. It Kim looks the pere same and it tastes Di the don ka same. jing mat kong So chu hi. your Ye physical kum ta ka senses jing ngai chum determine your pi ka faith? sha ha ka bot it Well, tu no, real. O em. but I've been a Kam dei priest kum for over ta 7 re nga years. long lang do ra nyo snem tam. If Na it da were dei si really chao Jesus, Jisu. Bre why mi da isn't phlai every e hamana Mass ka marked mas. by some extraordinary Em miracle? yo i e ka ta ka jing Where's the phlai ki reverence pai from the ngai. faithful? Balai ka Why is there so much greed and laxity Kajing among lanot the bachelor clergy? sting hakilang do. Bada de shisha And bo if blay heaven one were chika really patay. touching earth, Balay ngam wouldn't I siyawi feel eh. something? Oh bilong tik ko You Thomas sound like the doubting baarati. Thomas. Nadang Unless I ngam see, I yo won't ngam ne. believe. Kan mau ka Remember what ibo Jesus said to Jisu him. ong hau. Toki toki pam yo i Blessed are hindai kingay. those who have not seen and yet believe. Tikan mau yo tuwe pa Or wa another apostol o apostle, Petrus St. o Peter. About You Jisu remember him. ong ya u ban kanti When nagaling Jesus bat called ya him to o. get out of the boat and walk on water, O Petrus la Peter arati was na about na overwhelmed kajingay. by his lack of Ula ting faith. sir He bulang started to drown. Henry But he usutu had the ba sense to cry out bangkot for ya help, and our Lord Jisu saved baru him. try ula pala im ya u. Nakaway pa Another ka time, por he ula even lendu denied ya Jesus Jisu 3 laisin. times, Wala ula tibaw de even though ukresu he knew kun that de he was the ublay im. Christ, the Son of the living God. Re bau try But jo when ni our ula Lord kren taught sepang ka about the Iukharist. Eucharist,
Bagato His jang flesh ke was di true sisa ke food and his bang blood bagas was true Snam drink. ke di sisa ke di ubatros St. Bakhuid Peter had enough unangai faith then. ababaro When nga everyone ino ayo abandoned our Jisu Lord, putusong St. Peter kanra said, seno Master, to gendeng whom shall we me go? medon ktien ba ang jim You have the words of eternal ngi life. nitip ba medon We have come Iukharist to believe Bolsena-Orvieto and are convinced that you are the Holy One of God. Aray kumlo kanyarap ya kajing But artatien how does this jonga help my doubt? pang kajing harap na upatus You should ask for Peter's help. Pray duwai for ba his unya sa intercession. nakapantag ng pi Pray for a faith duwai ban like yo he kajing had. kumbaw la yo That's your penance. kabyang kain Yes, Father. duwai manta kajing duwai kajing Very good. snopsi Now, make your act of contrition. I don't understand it. Is everything all right, Father Peter? I just don't believe it. What don't you believe? The Eucharist, transubstantiation. That the bread and the wine become Jesus' body. How can I believe? Hubungan ngay tang dakabaong yakatuk at nikikinti pynkylla sikawi kajing long jing im bakham tam ba em yu idak ba pao jong kajing kala imat pidana kajing lang aga ba kharau ha kajing ngay ba yi hatu kam long se ka ba dei ban kusla jing mut pechan ni pitar abang ala he badlap ya ka ek bom na ban batai ne penunia ki ek bang artatien Kapan jemur kata kajenge kadang ila ban batai lo diaki. Nga phlei Well, I have to do something. ngam la ban su le ban ngai ya ka bang am ngai. I've celebrated Mass hundreds of times. How much of a hypocrite does that make me? Tau wan sene wan ane le yarap yang pakini jingtung. Ngai nya kini kisintiu man kasni. Piti bi balai Please enlighten me. kasubah bersya. Ngai nya kiman kasni berada ngamle kiap telur no nakatandang Jingdon kam bacin sumar. Kucu nak benta kecengai. Nada pim ai bam ya kan mesim jom pipitan kecengai jom pi kan seteron. Lada pim ngai ya kata kepada ban besar ke mesin jom pi kata pi labu cengai ahlade. Aktif benta ke bangan I know what I have to do. I'll go to Rome to pray for St. Peter's intercession for a miracle, to erase my doubt. Po kata ka kampala ban poi toy sata pinap ya kita sipanai steng pihak don jingai I Margaret so kito kibam sem lai I Henry kingai I mei sai ong pechene ngandua nakabantay na kampala Henry lada ublay ai katapi na karmen pensapit mathi po Jisu don si siya how to Hostia baret but ba pindang wan hi ban pelong mas ban pembena ko try jonga bo ko play jonga He has no idea what he's asking for. Tidak tahu lah bina prak dan oleh pilgrim seru kajian nanti kebaca nice day.
Basilica Petrus Bakhuid, Rome, Italy. Kajing tep trong Petrus. Khasi bakrau Most apostol. glorious Prince of the Apostles, Peter, Abaway hadin uway when like everyone else left Jesus, because he taught that his flesh is true food and his blood is true drink, you believed. Help me to believe. Pray for me, so that I can say with you, Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Remedy my doubt. Ask the Father, through the power of the Holy Spirit, to prove to me the real presence of His Son in the Holy Eucharist. Pitar, baik mai, baca Latin Bolsena. Hey! Hey, hey, Hey! you're You're a priest, right? Yes, I suppose so. Oh, dan bok. Ime yu pi bat pa mare yang ban lap pi. Nyum dan lengdo ban ai mas singi lai sa mister. Mario pi ngi perkat ban khot pi. Kaya kakateng pi benar. Peter. Para Peter. Na prak. Oh, prak. Katate pimde nang na seni mo. Kateng jong ada Giovanni ki padok ikot inga Gio. Dei Gio ngam dei na seni katai. Prak kata si bana nanti dak janang ne ang te seni. To. Pinwan ai mas yang nilai sa mister. To se ime indam yang ala ngamla ban pen munju repi. To sano kata jaka. Kaya mana ke Kristna Bakhuid nang ne sukiu kata kesuror. Ngala ban sekema sepi. To samla Gio ngan kendu ipi lai sai. To kata mo kublai sibun kendu ipi lai sai. Sekau diau ngampoi berkat bahkan nongkum dia. Yang mana ada Kristina Bakhuid. Tibut sur kenarin. Emilia Baying, macam sedang gamas. Look at them. Poor Felice. She can never seem to get a handle on that little one. Come on now, Gemma. It takes a lot of patience. Well, if I were her mother, I would certainly make sure she would at least stay quiet.
Kajitmu bangan perlong mas purpose kalong is banwan to rayu celebrate praj Mass. jengikat kum kerti roman dan yang kabara bakhuid nakta kiro baka pura juble balot tamat maro gipa uble yang dia perte nakabanta ke cemetor de juri pa rangai ka parang sunsa banak uta ke tuki bapa bantua kerpang de dua kelum dua ko trai bakrau pa paise ke jekman batisu bakandon ke jenggala bamur ke pasha abo sim bakhuid na ke jengai em jeng petian butia ne hakikam bapa amen. Good morning, 4th of year. So kung kilawan, imate indo kamu se madahal apa si banyo mas. Mother would have thrown a fit if she had to wait one more day for Mass. Father, is everything all right? Yes. Pichu cakri mas magapon. Alright, man step. Kakamot yung pikam na ipu. Kajing siya, manitu hot nga suwan na mari may yung bakalong kababahay nga. Siya pang kajing nong hot, bakajing man kuy. Piwan nagawan pat mo. Pingay piyo baba. Nga taray doon wala nga dapat katan sa panggata. Nga supersam kasabahay may barwan banyara pa may baban cakri. Ime siyam ka baba. Well, you're a good son. Well, we had best be getting started. Menor kilendo ke tuang gatut ya pakot direta. Kekamas raktin Latin tak harus nembak kanda espak rebusan. Kilendo aro kipai datin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Introeber altare Dei. Deum Beatificatio Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis Tui memoria, Maxio Epistole Beati Pauli Apostoli ad Corinthios, fratres ego enim accepi ad Domino quod et tradidi vobis, quoties cumque enim manducabitis, panem hunc et calicem bibecis Domino annunciabitis, dona immaculata liberit calicem Deus, et negligentis meis, sed pro omnibus circumstansibus, sed pro omnibus fidelibus Christianis vivis Avo litera innocentes meus meas, et circumdabo altare su. Benedignum et justum est tecum et Spiritus Sancti, et in animo contrito, suscipia amor a Te, Domine, et sic fiat sequevicem, qui pleni quam patritur, cepit panem in sancta sacra agitationem suas, elevatis oculis in caelum ad Te, Deum Patrem Suum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, regit, et idque discipulis suis dicens, accipite et mandicate ex hoc omnes. Namahar kani kalong gamet kanga. Ya kapan IT na kapan tajang. Please, excuse me. There's... I don't understand what is happening. I believe I have to see the successor of St. Peter. I have to go and see the Pope.
Snam sula mudur Hostia Snam. Bleeding. Tiayu Something mama. wrong, Mama? No, Ya, nothing. memang tadi Lord kain Is it baca about what happened menahi at church mana. today? Well, Oh, yes. koi ya tu What yang did you ah, see? pio iya you. Well, Upatar rai Jesus kamer covered Krist. Jesus' body like normal. Kuma chule Then Jesus' body Hadien started ta bleeding. kamer Krist ka Snam. Father looked pretty scared. Upadar la tanyong ngayon ba mi He said bakbak. something about seeing Seu kubaong ba ni kendu ya papa. the Pope. Papa Upo Rabbano's urbano bie He's udang visiting late na Orvieto tayo right now. Orvieto. Oh. Pitray ka Do you di think ka it was kampala normal, mama. Mama? Kadai kampala taray. Jesus' body Kameru was Jisu ka Snam. Namtip kain kalong pat ka bakla sisa. Nataray kadai ka kampala. Nataray Ujisu le kane knaman kambuan gibril kinwan si mane bakin ngai baki pediang sisa ka met cemu. Ngai kadai ka papion. Jawaban Ukraine marwe bat ukulai. Akawi ka kubur don ga singjia bamlangai Filipo ngatang sekima si padat pita buan sene baka poma su Hostia sang Snam baro ki klan gane imerio magade kasabuk Jisu dan syarius nam cu perkat saru gane metip ngasu lek mas samar gade bababan lek imehi kayang iban lek ngam sudah berkat saya jengi ba itu dekot kebuberit indi syau play ngamut ime ikai katahan re man berkat pagadesya ublay unsim dia ilengkot berkadul kebu bisa kalong kala re ga basana tu kata-kata ublay upa ya ukun ju uban yap na kabentaji uwan kum beriu tawan pedim yang babansa bangi superkat ule kita probowi desya ni Nam la mudur sulangen. Nam tu berkat keng ya kan. Pleng ba ong ime bandong ning do sop le. Kalong jeng ong ka bade ba. Me tiba yu me de tang ku lai. Kan e gejeng sop ping kan e kampala bakrau hang le Bolsena. Ngam trai pila bangkot kampala e kamenta. Bandala de bade padaru Latin her bakrano. Kamu ada juga kata ini bro, dari keng nu pada ulakan kenderuan. Em dan du weiru dan iba community katu kata, nalor kata, ulai ya kendu ya upur nangkong Ade mana penting kenangi baro ngin risa ngin kemen kat kene kecengkarku basupin. Oh rakyat kemen. Tip keng, lesi ulah pen masalah dia berburi ke Snam bambina Jema, ni baro ngilai bade na Hostia beg. Bale artatien. Phlim bansutu toy balai kene katak kren nada kadi sisa desa kadi kajing bisar na uble namar kajing duna kajing etungi ngam titang baki kam pelakum kane de kajing kerku Phlim sutu lahika yang ana adu dang red ban ngeng ha kajing don basyau Jisu Mata kasih bi Hostia Snam ngam da berkat sya ngam sebanyak utang nyukur bak burom meka Mass Bakhuid ade bande lese Phlim semlangai ta Iukharist Phlim berkat ne ba uble ulong uba ba bisne ngam tim ngala jule salea bat You've been so indifferent, and now I'm afraid. What does he want from us? I think that what he wants is our faith. He wants us to believe, to really know his care and his love for us. Perhaps we should go pray, for ourselves, for the priest, and for the others who were there, that our faith may be strengthened. May I help you, emissary? Don't come, you.
Don ayo ngala ban le na ka banta jang phin kia thu yo pom Papa Bakhuid you anam ka kubur jang ui uling do basaki yo I ka kam na Iukharist nanda u ilang a ikerke na taray ka baba pinsap talade ya ka sakhi ju to ka ta payo ngan gandu la sai ya u ha ka kamra pu ko jonga la dau la ban poi klo Papa Bakhuid u dan hang ne Orvieto apa kumta balai pin ap ya u bakli ki kho diu Ale wan upu urban un gendu ya pimenta Jai ukur ngai I ka khamat ba I tinjar jengmut ya thu yang a Your Holiness, Papa Bakhuid forgive maaf me. yang a ngamlong ulang do upasisa ngala artatien ba Jisu don sisa ha ka Iukharist Whether Jesus was really present in the Eucharist. ngala I was wan returning pai from na Rome rom bat when I sange bangai stopped ma to sa offer Mass Bolsena Bolsena. Kapor And at the jingpynkylla consecration, the Hostia consecrated sedang di host Snam began to bleed. ke Snam The blood kelak tu streamed bat jauh down cetuan onto ha the karung altar mau and the linen bat corporal cetu and madah onto the floor. Papa Holy Bakhuid Father, upu phlei bread Snam doesn't bleed. maaf Forgive ya me nga for bangala ever doubting. artatien ni baro ko kun jonga ni don la ki jing artatien andre utrai jongi ulong obas bun bat da isne ku play si bun bat pilawan ya tru yang akan ne Nesa kami tru ya kane ka jing dia bat sim garai wa iu baka eu trai ukran hangi nang ba ka ne to so ba ya tu sisu Kilit sabal football sena bat pe kada ka pa ongune unang do ka long ka ba sisa to Papa Bakhuid wala ka di sisa pat Papa Bakhuid kalong ka kam na ka ba kharao mo lada ka de ka ba sisa kalong da sisa ka kamba ka ba kharao ka jinggar khuy ka ba the ba ka sakhi ka sabut tam ka jingdon ba sisa Jisu kino bran bram ta Ngide kita lampi jam upu, niwan sene bantuk kita ke kampala baca Bolsena. Pete ba siapa kata? Hoi, ngadon hakama sakta kasngi. Niwan ya kayang mana ke Kristina Bakhuid. See Christinas? Hoi, kate kasurok seneng. Kadai hakapor para ya Hostia. Ulung do ura ya Hostia si tidong empat ke Snam ke Stami. Oh, kalong ke bapelat. Ide gindong nam kten na upo bantok ke di kampala. Pidon nang ta pelajar kata ngadon retang cipang. Diayu toy ngasih syom hajing mut ya perkat we beri. Andai kesan ke tiu lang dok ke Snam lut. Bangam tip la jayu. Ngata nak mas perpadar ura ya Hostia secara bustang phlei Snam. Mentah apa perkat pesan ya kata ngasau pieng tendem kalalong ke pasau pieng hadu kata haji im coba bani iya kan ne cing telak kuat
Jin nak kuat bapi don lang hangka pasal kiru. Bila bayu, kadai sisa. Is it true? Dae ngan siu kaliang yu try. Nama kicing dek bahaya cung yang ah. Ia tu yang ah phlei yo jingpynkylla bayu deh. Mass Bakhuid. Mina keren bersisaki di balai tu yang ini. Kum bala ong upadar. Kapon Mass Jingpynkylla. Hostia ustang The host Snam. began to bleed. Kalau akan ombak kianap sepang kata. Kikam pela bakum kene. And in Warku makin times like kita these, utrai upan Lord must be begerbang asking something nangi. special of us. Dangsian ke Like Sister just recently, Juliana Sister nakasen Juliana, Agustin Augustinian, ulung and Mount kombini. Cornelius Kalau ai cimut requested a barake feast. hakabalang The Universal selesar ke Church si burom to ke celebrate the Iukharist Holy Bakhuid. Eucharist. Lese Perhaps kene this is a gede sign. gedap. But don't we Ndai always ngirake celebrate ke the si burom institution ke of the Iukharist Eucharist Bakhuid on haka si Holy phlei Thursday? Bakhuid. Oh Yes. haoi. Kata kami And on that ngirake night, we are burom sorrowful bakajing and seusi. solemn, Nabaka si as the next bapute day ke si is thok Good ding Friday. Bakhuid. Kumta, Thus, we need ngidong a kam feast ke to si bring burom joy ke and bandap gladness cing kemen cing for the whole suha. church Ha to ke peta ke celebrate the balang great bar gift ke that wei Jesus nak ke peta ke has cing ai given subha us ke of his bekra. body and his blood. Bahwa ai ini kamet pakai Snam tu. And it shall be Badi called kene the ngin Feast kot ke si of burom Corpus Christi. Corpus Christi. Kamet pakai Snam Krist. Dominus meus. Kutrai junga. Phlei junga. My God. Kutrai junga. Phlei junga. How August kat aspa andre pusau. Snam Hadien ke kampela upuk urban besau. Ulabu ikasi burom Corpus Christi. Kamet Barkas Snam Krist. Mass Bakhuid ulapan kamti ha Thomas Aquinas Bakhuid bat pengkre ia kicing tuai liturgi jonggama. Bat kicing tuai liturgi sngi liturgy of the hours. Barakhe burom ia kamet Barkas Snam Bakhuid tamu Krist. Kajain rumal linen kebabit Snam lak burom ha ka Iukharist Orvieto. Bon ba kibril kilai pilgrim siaka yang mane ka Kristina Bakhuid. Ha ka pala jaga kampela. Man lau Snam ki Katolik taki hajar ngut ki keleng sodong ka partai. Kira ke ka si burom kamet Barkas Snam Krist. Da ka tinggai procession pai ba. Ban penpau caka partai ya ka jengai jangki ha ka Iukharist Bakhuid.
Bon ba ki kam pela Iukharist ki belajar hasat laka perthai. Kijia hakir kom beper hakaleng-kaleng ka perthai. Ju kinuksa Lanciano Italy Snam news pa news pa sanpo. Ivora Spain Ciaja Cipo Pata ter. Badang sian hanai ju South Korea kat kandai spa kandai pusau. Antahu ogos kat kandai spa kandai Penre Buenos Aires Argentina. Akhirnya India kat kandai spa kandai Bopra pada arjan Rio. Texla Mexico arjan Rio. Poland arjan pra arjan kat lai. Aguada la jara Mexico arjan kat sau. Bat pun kuwe bermelak nyaw hang ni.